BNews 7 along arnikang samambirta thanbang sami bismai disopi non-birta thepipen arjitha. West Karbeng long Meghalaya pen Karbeng long puthot suluk sodak atomon ke japthu. Nizang Karbeng long tapat arong asor sai kechutiki adim puthot ni phaing ko ratrok arni Meghalaya umpang upchumang tum ong dunga muluk nang tupak si Karbia tumasok phupilaplo. Lanchota kalilang ni phaing ko ratrok aju tami Meghalaya chumang tum wangsi pillar ke som ahar along tami panghang pon laplilo. Lasiningduk meme alam akupia posi keisi ke chari ke thege dingatum ing samri poma. Lapen arjulong le asonsi non anta chekrong det poma pusi raratum ke chithan ponpre. Mande Meghalaya pusi amen chibi ponang poma pusi chithan. Lasi prabjin pen keisi ke chari ke thege dingatum nanglang serak nang po pini penap amat pusi chining ripon. Hamren pen thoni ramronghang news text report BNews 7. Non-birtang tonpen arjitha. Nipaing inkor roksi adab porpai krehenira minit krepho alom patuwi la pangaba chumang atung wangse ladak Karbeng long lapen Meghalaya border pilar stone ladak tapadarong along langchitok podim kisom pontang along patuwi chumang atung wangse nang paphuk dak lo lahai hello chat apranga pilar ke do bang ke la suang den se dolo lapen patuwi la tum ke wang la ke la pupen se wang lo inut bang heni lagi wang kali lahaya king bot side lo la tum ong dung muni tum pen se wang lo la pupen yo la pu bang ke la pangap mate Meghalaya lo la se la tum kopi pentong ki up lo ne bon ta me arki thepik an rong sita arjudun long lo la bangso arki patai hini arki do an lahai lo chat lo yo chat do lahai lo an la daklangar lo chat ki do bang ke lan so lo hapu ing long anat anta ga chingdat chat akithe ke bi hai huan da dopik la lahai thing pi long hai hui ke ro ka chingdat amek hai hui ta do lo lahai lo yo lahai la blasting pencil la tumpa phuk ta hai po wel hai ge amek ang se lo la pen la thengpi arong arvo along hai hui ke chingdat la hai yo la hai chat lo yo la hai chat lo the yo yo se non ladak anat pilar ke aprang ta alang tum tapa phuktang lo hadak athak alom klipo do la lom dat se pilar ke monta aprang ta alang tum surihini ra kret throk lom tapa phuk lo an halasu pen kisa bang ke ladak lang chitok adi manchot lo labang so ladak lang chitok lake lapuan nat abang ke la hello natural boundary lo labang so alang roi keng labang se natural boundary lo labang so alang roi suding akung kung ahi nambang ke la kachiplat adu yo hoi kachiplat alang roi lo la hello dak pen had lang kiroi ando alang kiroi ta pilar do lang an la si non itu administrative tum phanta birta pilo lapan adak tapat head kido polis atuma panta birta pilo lapan arlang ite le hin tum pan sta me birta pilong lo non lang litum panang apelang sport along na palang ji phat anchol